bikorwa byiza waretse nibyo byakumenyeshaga ko inkunga y'imberuka tiravuga yewe ukeneye gusenga ukeneye gusoma ijambo ry'Imana ukeneye kwiherera ukeneye kuba amateraniro kugira ngo umenye kuko inkunga y'imberuka itaravuga gusubira mu bikorwa byiza bya mbere umwuka yarambwiye ngo ibikorwa byiza bigana umuntu yakoraga yaretse arabizi umwuka arambwira ngo ushobora kutamenya bya bikorwa waretse kandi tuzamura ibiganza atukuzemo umwuka arambwira nabi umwuka yarambwiye ngo dushobora kukwitegereza tukakubona mu Imana ngo ikureba ikabona yaragiye ntaye kikubamo kandi umwuka arambwira ngo dushobora kukureba tukabona ko Imana ntaye ufite Imana izi kureka kubonamo yo ibyo ngibyo ayo ni amakuru utahawe na ChatGPT oyaye mugende muzoyashaka kuri ChatGPT muzoyabura ayo ngayo muzoyasanga mu mwuka tuzamura ibiganza by'inyacyuye jewe nanezerewe kandi iyo nafashwe zanama ntangira guseka mpayimbwiriza nka masoza kandi uko nguko nari mfite ibintu byinshi byo kubabwira niko Paulo akazanaga ngo nari mfite byinshi byo kubabwira ngo reka mbe soreje aho ngo niringiye kuzaza akabandikira urwandiko gushapitire nka zitatu Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuze. Igitaramo cy'umugoroba kiza kibera gushamura kigakenera ngo kusaranganya ico kinyamurenge muracumvishije. Nika kwa kundi kera mwanyuma akazateka imboga nkeya caye batetse imboga hagasigara nkeya muri abana benshi munzu. Nyuka kababwira ngo mugenda ariko mubara amasaha mutahe kare. Yewe mwana ugira kaguru ugaruke karusangire nabanye. Nibitabi bijora rumanga umutsima. Niko igitaramo cy'umugoroba kiza kimera. Biza bikenera ngo ukora kanya gato undi nabakore ariko byose Paulo yaravuze ngo biza bigira gute ngo biza bifatikaniriza hamwe kutugira gute ni byiza gusa ibyo bwebwe usanga twebwe iwacu twavutse tutari baki twavutse turi abana wamufatira ku 10 tuje munsi y'10 kandi iryo 10 tukaba nko mu binyuma noneho bakama dufata bakaduhuza n'abandi bakuru bagukubitira mu rusenda ukabura hagurutse bigakenera ngo muhurega twatundi dukeya batugaburi nayo utuntu dukese baraducamo kabiri Soma ijambo ry'Imana Uzayishuri wa Yohana nibice 2 n'umurongo wa 2 ndasoza kuri 6 Bibiliya iravuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma kuri 3 uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanje ntiwacogora ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ibukaho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzaza huri kuri igitereko kitabaza cawa hasho nutihana amen wanyuma narimza ko ari Uzayishuri wa Yohana bice 2 umurongo wa 2 kugeza kwa 6 ariko baravuze ngo dusubiremo kuri 6 ariko rero ufite ico oyashi wa 5 ni kuri 5 nuko ibukaho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere nkuko nutabikora nzaza huri kuri igitereko kitabaza cawa hasho nutihana amen Mfite ijambo ntahawe na ChatGPT iryo jambo sinarihabwa na AI umuntu ari mu gutegurira kuri ChatGPT bakubwira ngo usabwirize ukagenda ukisunga ChatGPT ugashaka amamega cyangwa ukaja kuri wifi ngo hari connection yihuta ChatGPT ariko iri jambo nari yawe n'umwuka wera ijambo rivuga ngo dusubira mu bikorwa bya mbere byiza twakoraga ariko tutagikora kandi iryo jambo ndimukubwira umwuka ngo ari yishure bitandukanye nuko naryumvise kandi
aho nzaje ndiganira akabwira umwuka ngo wumvise abariya kuruta uko ndiko mzumva, kandi wawa nabi ndimo kumva atararihabwa kuko shaka kurihabwa, kandi naje kuriganira kumva sindarivuga kuko shaka kurivuga, ariko nzi ko bizakunda. Ahabaye byaka ndiganiriye, nariganiriye iwacu mu gitondo caninga, mwumva ko umuntu uganira mu gitondo caninga wawe muzitondo barevera barabizi, mwebwe ndimwovyumva barabizi ba pasteur, kugira ngo umushumba kurebe akwitegere kuko ga tuza abakristo batazaba mukane, ariko ni ngati bose kugira ngo baba kristo bamwe babanebwe barevera barabazi, n'abandi batarabanebwe baza binjira mu gitondo bagutore ngo uganire, biragoye bakubwire ngo uzoganire, maze umwuka wera nawe yamampeza kino kintu arambwira ngo genda ubwira bari abakristo babwire ngo hari igikorwa ciza waretse utagikora, ariko umwuka arambwira ngo mbabwire ngo twongere kandi tubisubiremo, kandi ishoje kuganira. Ariko ndasoza turirimbye indirimbo imwe yo mu gakiza izivuga ngo nkunda kumva amakuru y'umugwa uri kure ngo hatagera ibyago, nindangiza soze kandi ziko nzagaruka cyangwa atazagaruka, ibintu nibi muzamubimenye, sindi wawundi wagira ngo ndababwira kimwe ngo ibindi zabivuga ngarutse, oya nzogaruka cyangwa sinkagaruke, ariko ni Paulo niko yavuze, yaravuze ngo mbandikiye ibyo ngo kugira ngo mube mubizi ngo kuko niringiye ko zaza vuba, ngo kandi nindamuka taje muza musoma ibi. Hari impamvu zina z'ingenzi zatumye iri toro ryandikirwa urugwandiko, ndababwira iya mbere. Yabandikiye runo rwandiko ngo abashimira ngo kubera ibikorwa byiza bagiraga. Aha yabaje babwira ngo nzi umuhate wawe ngo no kwihangana kwawe, abandikira bashimira ababwira kuko ngo mwabaye ibitangaza, murakomera, muragagara, mwagize umuhate, mugira kwihangana guteye ubwoba. Ni ikinisho mbabwira kugira ibikorwa byiza. Mwari muzi waruzi ko igikorwa ciza keza gihindura imigambi y'Imana yari ifite kuri wowe. Imana ikavuga ngo ndakora igitangaza, ngiye kwica abantu mbamare, ariko kubera igikorwa ciza Imana ikabihindura. Bageze Ishitimu ngo batangira kubakorera ibikorwa bibi, umuhungu wabo w'umunyisirayeli ngo yinjirana n'umukobwa w'umediyani w'imowabukazi ngo amwinjirana mu nzu y'ibonaniro kugira ngo basambane. Hagaragara umwana w'umuhungu witwa Feneyasi wa Eleyazari Aroni umutambyi, mwene Eleyazari wa Aroni, ngo afata nk'icumu bakora igitangaza. Imana yavuze ngo ngiye gukora igitangaza mbicishe mu giga. Imana iravuga ngo kubera ikintu Feneyasi akoze muha isezerano ry'amahoro ngo gwera kuri we ngo nabuzukuru be ngo ubutanzi tibuzava mu. Amen. Ubutanzi inzu ye izaba inzu y'ubutanzi ngo kubera igikorwa ciza gisa. Naza numva aya makuru ariyo shaka kuganira, ariko umutima urambwira ngo dukumbuzanye gakondo yo mu ijuru, kubera kuko ariyo tuyatuje, kandi abantu ko baragenda, abantu ko barataha mu gitondo na nimugoroba, ko baragenda basore batari no mu ntambara, baryamye i Bujumbura, abandi baryamye hehe hariya muri Kigali, abandi baryamye muri Amerika. Umwuka urambwira ngo dukumbuzanye gakondo yo mu ijuru. Muri ibyo yaravuze ngo iyo tuje ni mu ijuru iwawe ibihumbi, aravuga ngo abera bose baratashe ngo niyo tuzabasanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka turimbe ino ndirimbo ibitero bibiri hanyuma soze muyoboza gahunda ukomeza izindi gahunda, kandi kumve ko nganiriye ubutumwa bwiza bw'Imana, umve ko nganiriye kandi ndumva ko nduhutse mu mutima. Nukuri kose jewe sinangira ngo bambaye umwanya muremure cyangwa mugufi. Icingenzi ni message Imana yakugeneye kumva. Niba guheza iminota 5 niriya minota Imana yashatse kuganira, kandi muri iri 5 Imana yikoramo igitangaza kubushaka gukora igitangaza. Gusubira mu bikorwa byiza bya mbere, umwuka yarambwiye ngo ibikorwa byiza bigana umuntu yakoraga yaretse arabizi. Umwuka arambwira ngo ushobora kutamenya bya bikorwa waretse, kandi tuzamura ibiganza hatukuzemo.
nabi umwuka yarambwiye ngo dushobora kukwitegereza tukakubona mu Imana. Imana ngo ikureba ikabona yaragiye ntaye kikubamo. Kandi umwuka arambwira ngo dushobora kukureba tukabona ko Imana ntayifite. Imana izi kureka kubonamo yo. Ibyo ngibyo ayo ni amakuru utahawe na ChatGPT. Oya ye mugende muzoyashaka kuri ChatGPT muzoyabura. Ayo ngayo muzoyasanga mu mwuka. Kandirimba iyo ndirimbo turirimbane hanyuma Revera senga Imana tusose. Kunda kumva makuru y'umugwa uri kure atagera ibyago kandi umuco n'umwana w'intama umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya haleluya zinjira mu mugwa, haleluya haleluya ndi hafi kujayo. Umunsi umwe zawinjiramo. Amarira bamuru mugwa, tamuru bayoni tabara. Ntanindwara ishobora kujayo. Umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya zinjira mu mugwa, haleluya ndi hafi kujayo. Umunsi umwe zawinjiramo. Abazaja muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba zahabu. Umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya ndagushidikanya, kw'ijuru hariho umunezero, ab'umubabaro mw'ijuru biringiye kuzinjiramo. Tuzamura ibiganza atange atukushe. Haleluya haleluya Amen. Timubona nitugera mu ijoro tuzabona y'intwari. Hari ubuhamya bw'aba bagabo batatu ngo babahereye isumu ibuvira hano hakujya, babazana hano kuri Prince Elisha ahepfo uja nko mu Ruvumera ni hariya. Ngo bahageze umwe apfa none undi ejo mu gitondo aracikana. Uwa gatatu ngo agiye gupfa aririmba indirimbo ivuga ngo ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu. Aravuga ngo nisipoifanya kazi yake lazima nitadaiwa. Siku moja nitadaiwa. Siku moja nitadaiwa. Aravuga ngo yavuze ryaje avuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko ngo ababisarura ni bake. Abo ngabo tuzababona. Abo ngabo tuzababona nitugara mu ijuru. Kandi mu ijuru hari igihe bisaba. Uriya mugabo yaranditse, umugabo wanditse agatabo yise ngo ni impanda y'imperuka. Ushobora kuba utaragasoma, ushobora gusoma ibindi ukaja kuri ChatGPT cyangwa kuri AI cyangwa ukaja hehe. Kariya gatabo ko ndagasoma yakanditse yagashwe ku itariki 11 y'ukwezi kwa 10 muri 52 mu 1950. Timwumva ko ndagasomye. Hari umuntu uvuga ibintu yumvisha atasomye tabizi ti yabisomye ukabivuga hano hariya wasohoka yewe wavuza yaki ayo narayasomye yaranditse. Kandi ukumushaka kwana mumza mukumva muzokansa bizokaba tsikara gatabo k'impanda y'imperuka. Naza ngasomano agashapitire kamwe yambwiye ariko ni gitangaza n'ukuri yabivuze wacu. Ejo ndi bambwiye umuhana ababembe
barambwira ngo umuhanuzi ubamwe intambara ababembe bose barashize, ariko ngo hasigara ababembe nk'aba abagabo bane. None ngo intambara bakaba nk'abahunze yashira bakagaruka. Barabaza ngo se ni ukubera iki mwebwe mutazamuva mu muhanda? Barabwira ngo hano ni muri Mango jewe, ngo no dutegereje ingunga y'imperuka. Batiyani wacu ni muri Mango jewe, dutegereje ingunga y'imperuka. Yabivuze mwene data, hari abantu bari mu gusa nawo ingunga y'imperuka yavuze, kandi zabikorwa byiza waretse nizo zakumenyeshaga ko ingunga y'imperuka tiravuga. Yewe ukeneye gusenga, ukeneye gusoma ijambo ry'Imana, ukeneye kwiherera, ukeneye kuba amateraniro kugira ngo umenye kuko ingunga y'imperuka itaravuga. Uyu mugabo wanditse kano gatabo yavuze gute? Yamuriye ngo bari mu isoko, umugore umwe wafashe umwana mukubise muri taxi, yamamanuka no kwijabe iwabo, kandi ga ni muri Norvège. Nyako gatabo yagashuriwe uwo musaza, kandi hari akantu kantangaje. Yavuze ngo yagayishuriwe atari iwe, ngo yasoranye ku nshuti ye. Nawe twebwe turi mu gusura inshuti, tukamba tuvuga yerere amakuru y'Ubujumbura, tukamba dutora runaka tukamwitsa, tukamba dusoka tudasenze, tugafata uyu nguyu wamubonye, tukamba dusingira revera tukamuvuga, mukagira ngo muri izo nzu z'inshuti zacu reve tuzoyishurirwa. Oyaye Imana Bibiliya ngo izisura, Bibiliya yarambwiye ngo babiri ngo baza baganira, baganira gusa ngo baza bavuga ngo se ariko Mana ukuriya mugabo yaziziki ngo bafite agahinda kenda kuba turitse imitima, ngo bagenda baganira bafite umubabaro. Pianiste ise weva ngo bari bafite umubabaro, no wowe gimuhira nuko hamuvuga yino. Oyaye mugomba kuzamucishaho na Evana kumva ko muravuga atarayino, akavuga ngo se papa kuravuga yaye, ukabwira umwana ngo ayasa yino sha nayo mwijuru, umwana agakura sa makuru gusa ntadiyama amenya gusa ngo ayo mwisha munyakabiga. Umwana akamareba akato oyaye, umwana ugomba kumushishiraho gitwaza akamenya ko gutera ivi nabyo tibigezweho. Ibyo mugomba kubimenya bafazari, mugomba kumenya ibintu, ukamenya ko upfukamira umuntu bitagezweho. Ikintu umuntu umwe ngo upfukamirwa gusa n'Imana, abandi ni ukubaheza nimba ari impeta muhagaze mwese iri gutya. Bwana Yesu asifiwe. Efe ugomba witegure urasenga, kandi ndamaze nafashirwe cyane. Wacu abaye kuvuga ya makuru ngo bazarye za nyama, soma Bibiliya irambwira ngo bazazige sokeje, ko biri kose ni nyama choma cyangwa brushete, kandi ngo bazazirisha imitsima. Iyo mitsima nategeyo ishobora kuba nk'uburobe, ishobora kuba nk'ibyo, kubera ko uburobe n'inyama zokeje simuza mubibona mwebwe siko munamure, kandi niko biza bijana. Ubu ngubu ibyo ngibyo jewe uburobe niko Bibiliya, kandi gakonda babwira amakuru yo mwijuru, ko ndababwira ibyo Bibiliya yavuze ngo muzozige zokeje, kandi gitangaza timukazije mwica ngo muzazige muhagaze. Ubu ngubu nimba bari mu kujya bahagaze, nimba ari gahunda y'Imana, nimba ariko biba bimeze nuko. Uyu mugabo wanditse agatabo k'impanda y'imperuka yavuze ngo umuvyeyi wafata umwana basha ku isoko, ngo bakeye bagura amashugwe indabo, yamikubita impanda y'imperuka, ingunga y'imperuka biravuze ngo mu isoko. Yavuze ngo mu iguriro abacuruzi bamwe batangira kugenda, bane barasigara. Kuriya muriya mu isoko mu ijana harimo abanyamasengesho, harimo abakirisitu reve bateye ubwoba. Yavuze uyu mugabo, yavuze ngo abacuruzi bamwe baragenda ngo abandi barasigara. Ngo wa mugore ashobora kuba atari yiteguye impanda y'imperuka, kuko yavuze ngo yaragitegereje ko bamugarure, yaramuhaye nk'ibihumbi 10 yaguze ya 7, ngo agitegereje 3 bisi. Wa mucuruzi yamayigende yamasigara, ngo aragenda ngo agiye muri taxi gutora, yamasanga ikireresha asigaye imodoka, umwana yagiye. Narasomye asoza aravuga ngo muri iyo mpanda y'imperuka ngo abana bari muri maternité baragiye ngo banyina basigara. Mugomba kubimenya.
ugomba kubimenya. Ntabwo tugomba kwitegurira gusa yinaha ngo twama twitegurira aya ngaya yahangaha ngo twama dukunda isi gusa ngo twama twumva ko ari oyaye. Tugomba kwitegura kuko no mwisatari wacu, tugomba kumenya kuko mwisi si wacu. Paulo yaravuze ngo nayi wacu ni mwijuru, ngo no dutegereje umukiza ko azagira gute, kandi ngo umukiza ngo azabaje guhindura imibiri yacu gwibora ngo kwishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Iyi mibiri yacu ni imibiri nyine y'ino mwisi, niyo umwene data yabivuze ko tuzatandukanyiriza Yesu ku nkovu. Abandi bafite inkovu bahiye, yari mu gikoni amavuta mumenekaho, yahiye nyine yayaguye hasi, yakoze impanuka yacitse amaguru. Iyo si inkovu tuzagutandukanyiriza, turi Yesu. Oyaye watwara imodoka yawe nabi cyangwa neza barakugonga cyangwa uragonga ukuguru kuracika, uko nyine kuzocika. Ariko Yesu ngo azaba afite inkovu zo mu biganza. Ahangaha ntiyazaba ameze nk'ahanje, ahangaha jewe hazaba hameze gutya, wewe nuko. Ariko Yesu ngo azaba hari ya mashuni ariyo bagukuseho tayo, kandi bokubwira ngo bayigukubite jogo bazane ya misumari bayikwambika gutya, batege gutya, wazona musumari baza kubita mu kiganza. Ni filime ijya twarebye nti tuzi, ariko uko biri kose bazamutera umusumari apana bene uyu nguyu wo mu mbaho. Bene amazu mwenda tatubwiye aya mubamwe ayaye yabari umusumari ufatika. Bene data, dusubire mu bikorwa byiza bya mbere twakoraga ariko tutagikora. Kandi biriya bikorwa byose waretse byiza urabizi, nababwiye ngo ushobora kutabimenya ariko mu by'ukuri urabizi. Birakwiriye ko twobisubiramo kugira ngo turushizeho kwitegura umwami Yesu. Amen. Bibiliya yarambuye ngo tumere nk'abagaragu bategereje shebuja ngo ubwo azaza ngo avuye mu bukwe. Tumere nk'abagaragu bategereje shebuja. Aravuga ngo wahiga umugaragu, shebuja ngo azaza agasanga ari maso. Kubera ko abantu basinziriye, hari abo shebuja azaza agasanga tibanasinziriye, ko barasana abantu bari kukuka kanyuma. Niko mpa inganira iryo jambo wacu nariganiriye. Hari abantu basa nabagaze muri mukuka kanyuma, inota bampaye reka ndirangize kandi nayikoresheje neza, bandarengejeho wihangane. Reka sabe revera adusengere kugira ngo turushize kwitegura umwami Yesu. Karibu rev. Kadusenge. Mwami Yesu Kristo nyiribihe, turagushimiye kubw'umugoroba mwiza wemeye kudutiza kuba imbere yawe. Twumvishije amagambo meza atwihanganisha muri runo rugendo. Ni runini kandi ruragoye, rurimo amahwa, rurimo n'inzitizi nyinshi, ariko turabizi neza yuko ari wowe imbaraga zacu kandi ari wowe uzudushoboza. Turasaba kugira ngo wihanganishe ino mitima iri imbere yawe yose ibashe kumva no gutegera, ibashe kubishira mu ngiro. Ndabizi neza kumva kwacu kuza guterwa no kwihangana, hanyuma mwami ukadufata ukuboko kugira ngo tubashe gusoza runo rugendo. Ndabizi neza yuko ari wowe nyiri imbaraga kandi ari wowe nyiri bushobozi, ufite imbaraga zo kubasha mwami kutwihanganisha muri ino si yanduye, ukazoyidukuramo amahoro. Gahurije ijambo nirigere ku mitima yacu kandi rihindura imitima mu izina rya Yesu. Amen. Akira ijambo ry'Imana. Barakoze, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi bagire neza, bakoresheje umwanya neza, amasaha aracameze neza cyane. Kubw'izo mpamvu Perezida sinzi nimba ari amatangazo ahari utambuka, umwanya n'uwawe. N'ibizaba bisigaye